Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı cemaat, hurmatlı Müslüman ağayın tuğanlar, Cuma gününüzler mübarek olsun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Allah Tebarek ve Teala Kur'an'da Rum suresinin 21. ayetinde mınday dep aytadiken. Beypil ömür sürүүңөр üçün özüңөрдөн жубай жаратып, ортоңорго сүйүү отун тутандырышы да анын тагыраак айтканда Аллах Тааланын бар экендигине өзгөчө бир жишан. Estaizu billah ve izâ tallaqtumun nisâe febelagna ajalahunna feemsikuhunna bima'ruf ev sarrihuhunna bima'ruf ve la tumsikuhunna zirâran لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. Allah Teala Bakara suresinin 231. ayetinde mınday deydi. Ayaldarga talak bersiңер, мөөнөтү жеткен учурда жакшылык менен кайра алып калгыла. Же алардан жакшылык, жакшы мамиле жасап, адептүүлүк менен ажырашкыла. Аларга зыян берүү максатында кармап турбагыла. Кимде ким ушул ишти жасаса, чындыгында өзүнө өзү зулумдук кылган болот. Аллахтын аяттарын азил тамаша кылбагыла. Ошондой эле Аллахтын силерге берген жакшылыктарын, силерге насаат кыла турган китепти жана даанышмандыкты түшүргөнүн эстегиле. Алладан коркула, акыйкатта Аллах бардык нерсени билүүчү экенин белгиси. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna iblisa yada'u arshahu alal ma'i thumma yab'athu sarayahu fa'adnahum minhum manzilatan a'zamuhum fitnatan. فيجيء أحدهم فيقول فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا قال ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركت حتى فرقت بينه وبين امرأته قال فيدنيه منه فيقول نعم أنت قال الأعمش أراه قال فيلتزمه رواه مسلم. Jabir ibn Abdullah деген bir sahabi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılan hadiste mınday deydi Peygamberimiz. İblis aleyhilâne şeytan öz tahtısın suunun üstünde kurup alat. Bu lemi suunun üstünde bir nesnenin turusu bizge mınday bir bol boy turgan acayip nerse katarı görünet. Bunu kinaya katarı, kaymana katarı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Şeytandın da kandaydır bir Kuday bergen bir kudreti bar ekendiğinden janagınday istiara kılıp koldonusu sözdür. Demek şeytandın tahtısı suunun üstünde turgandığı şeytanga da Kuday Taala kandaydır bir güç kudret bergen bir zamatta göz açıp jumgança jer betinin çıgışından batışına barıp kalışı jana başka ошондой bir mümkünçülüktörü bar. Oşantip şeytan suudun üstüne tahtın kurup alıp özünün askerlerinden ar jakka jiberet barıp adamdardı azgırgıla. İbadattan жүздөрүн бургула жана башка бузукулуктарды салгыла деген тапшырмалар менен ар жакка өзүнүн аскерлерин жиберет да кайра аларды күтүп алат. Бүгүнкү биздин тил менен айтканда кайра отчет алат. Анан ошолордон бирөө келип, тиги шайтандын аскерлеринен, жоокерлеринен бирөө келип, мен тигиндей кылдым, тигандай кылдым десе, эчтеке кылбапсың дейт. Ошондон анан алардан бирөө келип туруп, men barıp erdi katındın ortasında janjal çıkardım. Uruş çıkardım. Natijada talak kılmayınca kaytpadım. Er talağın berdi anan geldim dese, şeytan tağınan tuşa karıp çurkap barıp janagını kucaktap öv etti. Öv etti. Demek şeytandın asker jokerlerinin içinden ağa en yakını
Mına uşunday çoң fitna salgany. Çoң fitnanın da eң çoңu ayal menen erkektin ortasında talak düşürүү eken. Jogorudagı okulup ötken ayatlardan, mına akırkı azır okugan hadisten düşüngen bolsoňuzlar, bugünkü temabız talak jönünde bolmokçu. Talak meseleleri jönünde bolmokçu. Sebebi bugün koomçulukta öte bir oluttuu köýgöge aylanyp baratat. Muftiyatta oturgan atayın fatva bölümünde olsun, kaziyatta, hatibiyatta olsun, kelgen jarandardın şer'i suroo talap menen kelgen suroolorunun 90%'dan aşığı talak menen geledi. Suroo jalan talak. Zeket jönünde, soğda jönünde, başka jönünde surayın degeli adam yok. Demek bul köýgöy dagele geletat. Mına uşul jönünde koomçulukka düşündürme aytıp, anın kesepeti, andan kanti varılsak bolot, mına uşular jönünde buyursa bugün sizler menen bağırlaşabız. Tiyešelүү şariat hükümdörün sizlerge tartulayız. Negizinen talak degen söz, bu sözlükte bir nesnenin çeçüğü aytılat. Materialdık bolsun, moraldık bolsun, bir nesnenin çeçilip ketүүsүn aytılat. Alemi şariat termininde, istilahında olsa, erdi katındın ortasındağı baylangan nikenin çeçilip ketүүsü, жазылып ketүүsүn bunu talak dep aytılat. Aytılgan talak birotolo nikeni kesip salууsu da mümkün. Jolosam oşol nikege kandaydır bir özünün nuksanın, gemçiligin jetkirүүsü da mümkün. Aytılgan talak birotolo nikeni kesip salууsu degende erdin 3 talak aytууsu. 3 talak aytıp koygonda erdi katındın ortasındağı nike birotolo özülüp toktoydu. Al emi erdi katındın ortasındağı nikege nuksan jetkiret degende al 1-2 talak etibar kılınat dagın. 1-2 talak menen erdi katındın ortasındağı nikenin emesi azayat. Tagırak aytkanda bir erkek ayaldın nikele ola turgan bolsa, oşol erkekte 3 talak aytуу hukugu var. 1 talak aytıp bolsa 2 hukugu kalat, 2 talak aytıp bolsa 1 hukugu kalat, 3 talak aytıp bolsa tap-takır hukugu kalbayt. Kalbayt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde mınday dep aytat. İza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfe'd-din فَلْيَتَّقِ fi nisfil baqi. Kaçan adam balası nikelenip üy bile kuraturgan bolsa, çındığında al dininin jarımın turguzuptur. Emi kalgan jarımın turguzu da Allah Teala'ga tayansın deydi. Demek bizdin hakikat dinimizde bul nikeni din katarı, jarım din katarı sanap atat. Jaratkan Allah Teala'nın adamzatka özünün pendelerine bergen nimetleri, jakşılıkları toltura. Wa in ta'uddu la tuhsuha. Eğer o sol nimetleri sana otursan sanağına jetpeysin deydi. Sanağına jetpeybiz. Alımlarımız aytat, Jaratkan Allah Teala'nın insaniyatka bergen nimetlerinin, jakşılıklarının en ele ulusu bul İslam nimeti. Adamdın İslam dinin tutunup Müslüman bolup yaşaosu, Allah'ın jalgızdığını tanalıp, süýüktүү Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den akırkı peygamber ekendigini tanalıp, yaşao bul en çoň nimet. Ulamalar aytat, oşol İslam'dan kiyin kele nimet eger bilse adamzat, al nike nimeti deydi. Adamdın başında bir nikesi bolusu, bul çoň bakıt. Al erkek bolsun, ayal bolsun. Nike menen yaşao ötkörgöndügü en çoň bakıt. Andıktan kebir alımlar, nikesiz yaşao bul dinsiz yaşaoga barabar degen sözlerdir aytışkan. Andıktan biz insanlar
Құдай Таала тарабынан берілген мына ушул нике неmatının kadırına, barkına жетишибиз керек. Жетишибиз керек. Statistikalardı karasak, bir жылдык esep menen ala turgan bolsak, baş koşup üy бүлө kurgan жаштарыбыздын 50%, deyli, 40%dan aşığı ajırашıp ketip atat. Ajırашıp baratat. Бүгүнкү күндө жаштарга нике оюн катары эле сезилип калганы да жалган эмес. Албетте кээ бир бардыгына дебейли. Орусча айтканда bir проба кылып көрөйүн дегендер да жок эмес. Ушул кызды алып көрөйүнчү, анан болсо болду, болбосо кое берем дейт. Ал кыздын бакытын биротоло тебелеп, жер менен жексен кылып аткандыгын капарына да албайт ал. Biz жерлерде имамдарга жыйындарды өткөрүп атабыз, ошолорго да уктуруп атабыз. Көбүрөөк молдолорго да имамдарга милдеттенме кылып атабыз. Себеби үй бүлө имараттын урап кулап калуусу эч сөз эмес. Анан сиздер түшүнүп алыңыздар, бүтүн ажырашып аткандардын баарына молдолор себеп экен деп. Андай эмес. Мен дагы да ошол ажырашуу азаюусу үчүн, балким таптакыр болбой коюусу үчүн бир чара болуп калар, ушуга бир салымыбызды кошуп каларбыз деп имамдарга сунуш дейби, милдеттенмеби берип атабыз. Буюрса бүтүп калды, облус боюнча бүт имамдарыбызга бирдиктүү нике хутбасын түзүп беребиз. Ал хутбада никенин фазилеттери, артыкчылыктары айтылган, ал жерге аят хадистерди алып келебиз. Андан кийин талактын кесепеттери айтылат. Мисал үчүн, сиздер деле уул үйлөп кыз чыгарып жүрөсүздөр, нике кыюуга келгенде молдону чакырасыздар. Анан негизги биринчи көйгөй той болот дагы, анын нике кыйылуусу төмөндөгү бир эмедей туруп калат да. Бар жокту бүтүрүп, кудаларды сыйлап, септер берилип, калыңдар берилип, башка болгондон кийин, чурка деген молдону алып келе калчы, нике кыйып коелу дейт. Анан карасаң ошол мезгилде кээде саат 2, түнкү саат 3 болуп калышы да ыктымал. Биз мисалы үчүн менин деле башымдан өткөн ошол түн жарымда уйкумдан туруп, чалабылада арат алып, барып нике кыйып жүргөн молдолор көп да. Ошон үчүн ата эне дагын ошол кыз чыгарабы, уул үйлөйбү, никеси кыйылуусуна маани берсин. Мен имамдарга минтип айттым. Сиз барып нике кыйсак, ашып кетсе 5 минутта бүтүрөбүз. Баары эле шашабышан не дейбиз? Келиндин аты ким? Атасынын аты ким? Күйөө баланын аты ким? Атасынын аты ким? Багыштарыңды кабыл кылдыңбы? Амин деп туруп чыгып кете беребиз. Ошол нике кыйылган 2 жаштын кийин жашоосунда нике кыйылган мажлисти эстей аласыңбы? Сен эстей албайт да. Так эсине келбейт. Молдолорго айттык, сиз ушундай нике кыйыңыз, ошол нике мажлисинде жарым саат, ашып кетсе 1 саат ошолорго насаат айтыңыз. Никенин артыкчылыгы талактын кесепети боюнча. Жанагы 2 жаштын өмүр бою нике кыйылган мажлиси эстен чыкпасын. Эми казан аяк кагышпай койбойт экен, турмуш деп коет экен, кээде келишпестиктер болуп калган учурда сиздин ошол насаатыңыз жанагы 2 жаштын кулагында жаңырып турсун. Жаңырып турсун. Никемди кыйганда молдеке ушинткен болчу деп ошол сөздү айтууга, ошол бир туура эмес кадамды таштоого тоскоолдук кылсын сиздин насаатыңыз деп. Мисалы, 2 жашка туура бакыт каалайбыз. Кудайым бакыт берсин, бактылуу болсун. Элдин алды үй бүлөлөрүнөн болсун. Кудайым алардын урпагын улантысын, тукумун уласын. Силерге бакыт каалайбыз. Урматтуу 2 жаш. Бирок менин айтарым, биринчи келин балага айтарым, карындашым же кызым, ылайым бактылуу бол.
Kırgızda bir söz var. Taş düşken yerinde uğur. Her bir kız bala öz ata-enesinin kolunda 18 yıl, 20 yıl tarbiyalanıp, anan jat bir üybülöge müçe olup barat. Oşol üybülöden özünün mamleketin kurap çıkat. Emi karındaşım, her bir kızdın beşenesine mına uçunday taqdir жазылған bolsun. Her bir ata-ene kuvanıp kızın uzatsın. Tapşırıp atkan güye balasına amanat tapşırıp işenip bersin. Anan oşol sen bargan жериңде özüңdün ömürlük joldoşuңdun ata-enesin özüңdün ata-enеңдей görüp, anın bir tuğanların özüңdün bir tuğanыңдай görüp yaşa ötkörüşün gerek. Al жердин жақшысын aşırıp jamanın yaşırışın gerek. Bizdin şariatımızda bir söz var. Erkek adamdın beyişke girүүsü bir ayaldın razılığına baylap koyulgan. Al oşol erkektin enesi olot. Oşondo ele ayaldın beyişke girүүsü da bir erkektin razılığına baylap koyulgan. Al anın güyösü olot. Mına emi sen turmuşka çıkıp atkan senin ömürlük joldoşuң, senin beyişin je senin tozoğuң, karındaşım. Kala özüң beyişiңdi kurup al, kala tozoğuңdu kurup al. Andıktan Kuday Taala ayvanlardan ayırmalap insanga akıl bergen, akılыңарды işete görgülü. Sözümüzdün başında aytkanda sizlerge bakıt gana kaalayбыз. Birok kazan ayak kagışpay koyboyt eken. Turmuşta kээде gelişpeştikler, düşünbeşlikler bolup kalat eken. Oşonda üçürda karındaşım, gelin bala, sağa aytarım, hakikat 100% sen tarafta olsa da, kaytalap aytam. Hakikat 100% sen tarafta bolsa da, ayal ekeningdi moyunga alıp, eriңden bir paana pas gelip koysan, utuk seni bolat oşonda. Jok, hakikat men tarafta de onaң tilingdi bir karış çıkarıp alıp, la versen, anda eriңdin ekele o sözüң menen maseleň çeçilip kalıp otat. Jeliň çıkıp oturup kalıp otasın, je ataňdykına batpaysın, je agaňdykına batpaysın. Oşondoy uçurda tilingdi sakta karındaşım. Hakikat sen tarafta olsa da. Peygamberimiz hadisinde aytkan, eger Kudaydan başka biröge sajda kılуу mümkün bolgondo, men ayaldardy eriňerge sajda kılgıla da buyurmakmın degen. Mına uşul eriňdin sıyın, urmatın kıl. Jada kalsa kitepterde gelet. Emi oşol kız bala biröge nikelenip, oşonun hasmı, oşonun jüftü halalı bolgondan keyin boldu. Alayma ata-enesine de kulak salbayt alayma. Anın ömürlük joldoşu anın ata-enesinden de öýde olup kaldy. Anın uruksatsız eçteke kılbaş gerek. Bul em ayaldardy kordoo emes, balkim ayaldardy korgoo bolup sanalat. Ayaldar uşunday nazik jaratılgan. Ayaldar bizge Allah Taala tarapынан bergen amanat. Anı korgop, awaylap jaşoo bizdin erkeklerдин mildeti. Köye balaga aytarыбыз. Ilayım baktılуу bol. Mına kimdir birö asbeеттеп, awaylap, közüne sürtüp bakkan kızın, közünün karegindey bolgan kızın saga tapşırıp atat. Atalar barыбыз bilebиz. Erkek baladan ataga kız bala jakın bolat. Kız uzatkanda közünen sel kılıp jaşagıp biylep atkan atalardı gördük. Kız atanın bir boğuru ele, yüreğinden bir bölük ele. Mına berip atat uşul kızın amanat kılıp. Sen oylabagın, atam bagan bazardan mal satıp bergendey de oylabagın bunu. Oylaganda ele, kalaganda ele urup sokkulay bergide bul sagan mal emes. Kul emes. Senin urpağыңды ulay turgan, seni karay turgan, oğurup kalsan başında turup jaray turgan insan uşul. Senin baldarыңдын enesi olat. Bunun kadırına jet. Bunu awayla. Tura bayağınday kelişpeşlikler, düşünbeşlikler bolup kalgan uçurda köye bala saga aytarım, min açuğa aldırsan da meniki gana tuğru,
Men uşunun talagın bersem gana sazayın kolga bergen bolamın. Men erkekmin degen bir şaytandın azgırıgı bolup talak degen sözde oğuzga ala görmegin. Aytarın aytıp alıp, derin dep alıp, ertesi günü aytkan sözü kılgan işi tuğra emes ekenini bilgende keş bolup kalat. Mına uşintip aytarın aytıp koyup, jol tappay жүрген sandan köp. Üç tarafta aytıp koyup, başını taşka urup жүрген andan köp. Sen min açığı kaldırsan dagın, hiç kaçan talak degen sözde oğuzga albagın. Ayalın menen kelişpey kalsan, uruşup kalsan, erkek adam daro üyden çıkıp geçiş gerek. Barı olan joro joldoşların menen biraz joğrulanıp kelsen, janagı jelmoğuz bolup atkan ayalın kayrelep közüne perişterey görünüp kalat. Açığın basılganda. Şariatta talak açık sözler menen de aytılat. Kaymana sözler menen de aytılat. Bizce aytkanda kezitke orap aytsaң dele talak düşüp kalat. Misalı sen maga aramsın. Gözüme görünme tur jogol, atаңdыкына get. Degen sözler bolsa da joğuңdu berdim. Mına şunday sözler aytılat ko. Bular menen de talak düşüp kalat. Talak degen sözde alımlar aytat, medresede ustaz şakirtine üretүү üçün gana majbur oğuzuna alsın. Başka uçurda erkek zatı talak degen sözü taptakır oğuzuna almasın deydi. Tamaşalaşıp da başka alatta. Sebebi talaktın çını da çın, azili da çın. Men niyetimde çok ele dep gelişeden. Niyetinde karalmaydı bunu. Men mas bolçumun, aytkanımdı bilbeymin. Neydi? Anan aytasın, mas bolsaң nege varıp uyuğa talak aytpadың? Koroğunda, sarayında uyuğa varıp. Tüs kerip ayarın aytatpaysың mı? Abgadul halali ilallahi at-talaku. Ruhsat berilgen bolsa da Allah Teala'ga en jagımsız, en jirgenişli bolgan nerse bul talak. Jerde erkek talak aytsa, kökte arş titreydi deydi. Bizge gelişet geyde, suraşat, bolboy kalıptır taksır. Üç talakta aytıp koyupsuz. Mınday kılvaş kerek ele. Emi silerge kayra jaşauga şariat jol berbeyt. Eger çoğu jasasaňar zınanı hükümünde bolat. Siler birbiriňerge namahramsıňar. Silerdi ajratış kerek. Deseň çıkıp baran oşol mazhapsızlarga barattagın kayra nekesini jaňyrt bolat. Bul talaktın kesepeti. Tağırak aytkanda mına uşunday üç talak koyu verip dele, başka kılıp dele jaşay vergendin kesepeti, başka günölerge karaganda test diyet. Tuğra beynamaz, namaz okuwa jürüşte bul ne? Künö. Kesepeti var. Arak içip jürүү dele. Birok mına uşul üç talak kılıp dele kayra göz jumup moldonu ukusu gelip kayrele bolboy jaşay verse bunun kesepeti öte jaman. Sebebi beynamaz adam, namaz okuwagan adam al moyundayt namaz okuwayatkandygyny. Bir gün Kuday insap berse okuymun deyt da. Namaz okuway koyuş künö ekendigin bilet. Namaz okuu şariatta dinde buyurulgandygyn bilet. Künökörlükçülügün moynuna alat. Al emi üç talak kılıp dele jaşawatkan adam her bir köz yürmem sayın, her bir sekün sayın künö kılıp atatal. Kuday Taala tıyıp koygan nerseni bula öğret de otatal özün demesinde. Tınımsız Kuday'dın tıyıp koygan nersesini adal dep sana otatal. Kuday saktasın bunday olsa adamdın imanına da doğu gidip. Özüne olmasa baldarına kesep etiyet. Andıktan biz aytabız, biz deybiz, biroq urmatlı ata-eneler uyalbay ele baldarınızları, kızlarınızları oturguzup alıp usul talak meselesinde bugün cumaga barıp menen moldaki usularda ayttirip jetkiriңizdер. Balam talak ayta görbe. Erteň elge meni de uyat kılasın dep. Sıylaşıp жүрген Kudanın öközünün ortalığa soğukçuluk da salasın. Keyde tuğanlar kudalaşkan bolat.
Аларды дагы жанагындай ыңгайсыз бара салып, түбөлүк каттоосуз кылып, мамилесин үзүп салат ошонун айынан. Ошондуктан айланайын жигиттер, жаштар да отурат бул жерде. Силерден суранарым, эч качан талак деген сөздү оозго албагыла. Тамаша иретиндер эч качан бул сөздү оозго ала көрбөгүлө. Эми кээ бир учурларда болуп калат, таптакыр жашаштын мүмкүнчүлүгү болбой калат. Ажырашпастан башка арга жок болуп калганда ошондора бир талак менен ажырашсын дейт. Бир эле талак менен жакшылыкча ажырашсын дейт. Анан ажырашканда же башка болгондо кээде эркектер эркекчилик деле кылбаган күндөр болуп атат. Мисалы үчүн аялын айдай берген талагын бербей жүрө берет да. Кайра жаша десе анда да жашабайт. Жашабайт. Же талагын бербей, же берки аял башка турмушка чыгайын десе, мындан талагын ала элек. Неге бербейсиң десе, мен муну өмүр бою ушинтип кордоп өтөм дейт. Эркек болбой өл дейм. Бул эркекчиликке жатпайт. Жашайсыңбы, анда жөн алып жаша. Жашабайсыңбы, жакшылык менен узатып кой, алда башка жактан турмушун курсун. Кээде себин бербеймин деп болот. Келин бала алып барган себин бербеймин деп чыгат эркек. Мына ушундай да кылбайлык. Бул дагы пайгамбардын хадистеринде келет, аябай жаман адат. Мисалча айтканда, биз калың беребиз, ошо ажырашып атканда ошол берген калыңымды береми дегенде, бул өтө бир мындай биздин тил менен айтканда номарттык да. Ушундайларга барбаш керек. Айтарым, вакыт болуп калыптыр. Бизде бир кыргызда жакшы сөз бар, чымчыктын да уясы бузулбасын дейт го. Биз чымчык эмеспиз да адамзат. Чымчыктын уясы бузулбастыгына тилектеш болуп аткандан кийин эч качан адамдардын үй бүлөсү бузулбасын. Балдар тирүү эле жетим калбасын. Ортодо балага эле кыйын. Сага катын тигиге эр табылат, а балага тене табылбайт. Чырактай балдарыңды жалдыратып, жетим калдырган кандай жаман. Андыктан эркектер дагы кулагыңыздарга күмүш сырга кылып алыңыздар. Жашыңыздар, карыңыздар. Эч качан талак деген сөздү оозго албаңыздар. Туура ошол учурда өкүнөсүң, ачууң келет, шайтан васваса кылып, айт деп туруп алат башыңызда. Жада калса, ата эне баласын мажбурлап аялын талак кылдырууга укугу жок шариятта. Кээ бир аялдар айтат, балам ушу аялымды талак кылбасаң мен разы эмесмин дейт. Анын разы эместиги өтпөйт ошол эненики айтып койгон. Өтпөйт ошонуку. Ата айтышы мүмкүн, же бала айтышы, мына ушул келинимди жок кылбасаң, берген сүтүмө разы эмесмин дейт. Бул өтпөйт. Энелер угуп алсын ушуну. Кудайым тарабынан берилген нике неаматынын кадырына жетели, урматтуу мусулман бир туугандар. Ылайым жергебизде ажырашуулар жок болсун, азайсын, өнүп өсөлүк. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйлөнгүлө, төрөй турган аялдарга үйлөнгүлө деген осуяттары бар. Тукум улагыла, эртең кыяматта мен үммөтүмдүн көптүгү менен башка пайгамбарлардын алдында сыймыктанамын деген. Пайгамбарыбызга татыктуу үммөт болуш керек. Ан-никаху суннати фаман рагиба ан суннати фалайса минни. Нике бул менин сүннөтүм. Ким менин мына ушул сүннөтүмдөн баш тартса, менин үммөтүм эмес деген. Андыктан никеленип, ошо никеленгенден кийин анын эмне кылалы? Кадырына да жетели. Түбөлүктүү нике болсун. Эч качан убактыруу нике болбойт. Убактыруу нике арам. Алла Таала туура жолдон адаштырбасын. Эрди катындардын укугу тебеленбесин. Аял эркек да бири-бирине болгон, жубайларына болгон укуктарын таанып билсин. Эч качан үй бүлөдө бир жагымсыз жагдайлар болуп, урушуп талашуулар болбосун. Кудайым дайыма тынчтык, берекет, хидаятын арытпасын. Assalamu alaikum.